počeli smo snimati. Pozdrav ljudi, evo nas opet u još jednom videu. Danas ćemo se voziti jednom rutom kojom se nikad nismo vozili. Biće zanimljivo. Nadamo se da će sve dobro proći. Nadam se da će sve dobro proći, da neće biti ozljeda, da neće biti, kako bi se reklo, kvarova, da ne bi puklo nešto. Najbitnija sigurnost. Sigurnost na prvom mjestu. Idemo. Što je? Vidi ga! Ajuta. Vidi Rozi, kuća je. Da. Idemo tu, sad še idemo. Ok, ovdje jesmo se vozili, ali ovdje nismo. Sad ćete vidjeti gdje smo se vozili. A idemo lijevo. Sad ću vam pokazati da se nigdje nismo vozili. U videu se nigdje nismo vozili. Stavio sam kameru da mi ne snima. Namjestio sam kameru da mi ne snima ovako. Nisam stavio kameru da mi snima ovako prema volanu, tako da mi je ovako ravno kao. Ali se u kadru i vidi. Jednokratni. Ma gotov je sigurno. Pa šta će nam? Kad nismo pušači. To ni neću. A? Pa i ja. Isuse, divljak jedan. Idemo ovdje doći. Dođi. A da, tako imamo pješački, ali... Ajde. Ideš. Dobro ide. Ljudi, zapratite Instagram. Hoće. Zašto?
zapratite nas na Instagramu. Na Instagramu se zovemo Bikers_Dubrava 1. Zapratite Instagram. I TikTok zapratite, na TikToku smo. Na Instagramu nas zapratite Bikers_Dubrava 1. Na TikToku isto se zovemo Bikers_Dubrava 1, sve veliko. Ljudi, hvala ti. Vidi ga, brate, gebe ko traje. Hvala. Ljudi, zapratite nas na TikToku i Instagramu. I pretplatite se na kanal. Uključite zvonce da vam stižu obavijesti. Subscribite se na kanal. Na 100 subscribera ide pjesma. Ljudi, na 100 subscribera ide pjesma. Aj lijevo. Ping. Ali ovo sunce smeta. Nema veze. Nema veze. Znaš ko? Nema veze. Nema veze. Nema veze. Nema veze. Sad ćemo to uvijek. Zašto? Idemo, odjavit ćemo sad video. Ala divljaka je. Stani se tu, idemo odjaviti. To je to, ljudi, od ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!